Hello and welcome back to our channel. Today I'm going to have a vlog here in Jalukie. Yeah, here is a forest viewpoint. So today is my first time to visit this place. So I request all the viewers to enjoy this vlog. I may be very curious and I may be very romantic and I may be very danger on in this vlog. But हमेशा वीडियो पे बने रहेगा, शुरुआत से लेके एंड तक वीडियो पर बने रहेगा। जो आप लोग मस्ती से मस्ती आप लोग करेगा, मेरे ब्लॉग पे कभी भी आप लोग को सुस्ती नहीं करेगा, इंटरटेन हमेशा करते रहेगा। यही प्यारा सा व्यू पॉइंट है। आइजो अनि बम देते ही रहिजो बम इलेदा फुइदा स्याजुलै नि Ina ning the bamba, I po Jalukie viewpoint. Tune the se kunla jaga se Jalukie ase aro itia ki kobo janwar ase itia apni pavo army camp aro ita pavo. Wow, what a lovely viewpoint. This is my first time to visit this viewpoint, so it looks fantastic, sexy, beautiful, sundarful, everything. Jalukie town, kungsi se, na, nika ko. Nagaland is developing very soon. Masa tua ko ni, ini cai, kelas kempi kaya ka, tua ko lagi kali ni. Oi, dah mau. Mungkin saya tiap malam ada. Saya kira berapa tu nama ada. Jadi mungkin sampai ben makulin sakam terus sakam kan. Jadi mungkin dah kum topi sim lagi terus pergi kerja kum lagi. Saya jadi jadi tanpa kum lagi. From Jalukie, his name is Abam, right? The host of today may be very much entertaining you because I don't know how to speak Nagamis, but I'm trying my level best to show my technique how I block here in Nagaland, Jalukie town, Assam, Manipur, Nagaland, Kohima. Sorry. Thank you, Jalukie, Nagaland government for making this road very beautiful. It look like oh no, foreign. Nagaland puikia na foreign gum pui na jodle. Foreign ga puiki bamba na I gum ja sexy. Gari ngai rabi dong ma gole kane kami na sexy gari chuang ngol mi pumte traba de mi pumte mak zama liste bam ze mi sui ka sang le Nagaland government chu to ke le pui ibe de be zing ne. So right now we are on the way to Zeliang resident. Ini ka kota tu na bude. Apni la decision te moi jabo na pare. Apni Nagamis kota na jane na. Jane na jane. Jane to. Jane ole koi bi na. Moi bi Nagaland pra Nagaland de itia thakia na takia ase. Itu karena apni to Nagamis na kobo koile moi apni ke bat कोई नहीं मानना है मानना है कि तो किरी हमें क्या हम देखा three Zeliang are planning to meet to each other today. As maybe Zeliang will be Zeliang. Right now we are planning to enter his home, TR Zeliang, his residence. So we three of us will be meeting today. देखते रहना TR Zeliang को हम इच्छे भी वीडियो पे लाएगा। ओ नागामिस पूरा कोबला सी तो आज ही Zeliang तीन किने को कोबो Zeliang तीन मानो आही आज ही लोग पावला से ना इनका ओ तो अपनी वीडियो पे ना वीडियो पे अपनी वीडियो क्या थगला वाला We don't know whether it will be permitted for us to enter to TR Zeliang. Not Zeliang ko okay, this is TR Zeliang. Jable permit dibo na dibo moi na jane hole permit dia karne to moi jable mana se. Oi Nagamis ko bina. Rasta ayate jable dibo na dibo apni la mante kini ka susti ase. देखा जावले माना से बोले बे इतना तो रास्ता भी खुला ना है हाँ मैं डिसीजन किया चला ना बोटे जावले किसी पूरे से जावले देना ना देवो अरे yeah so sorry they don't permit us to enter
No, I don't know whether they will permit us or not. लेकिन गेट तो बंद कर दिसे ai là mất tới chứ tôi đây để hàng thì này sang có ba sẽ đi về mà David anh đi về mà có đứa bữa nào còn nó tới nó chơi đi tàu đây ai tới nó đi về cái này em đây ai tới này ai tới mà ai tới đi vào đó đi vào bố bảo helicopter kia sang này mình trốn tạt hợp dân này ning yate bella nisna pawo sobo pare sobole pare you can even sleep here ayo ये क्या है danger mole on mango tree I don't know what he's doing. I think he's mangate la pa. So anyway, thank you so much for watching this video. If you don't subscribe yet to my channel, please do subscribe. अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, लाल वाला दबाएगा और दोस्त के साथ आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. हमेशा आप लोग को मैं I am always ready to entertain you.